učimo povijest od Danas ispitujem. Kad smo već kod povijesti, znate da je moja mater išla u školu, samo što se tad nije zvala Manuš, nego... Ne mogu se sjetiti. Pa kako se toga ne još sjeti, zvala se Zlata Šegić. A je, da. I moj otac isto išao u školu. Ali je. A ko je bila ta Zlata Šegić? Mora da je bila neka važna faca kad je škola nazvana po njoj. Pa meni je mater rekla da ona bila partizanka. A ko su bili ti partizani? Pa partizani su ti bili vojska koja ti se u Drugom svjetskom ratu borila protiv Talijana. A Talijani su ti u Splitu bili kao osvajačka vojska. Čekaj, kakva je veza Zlata Šegić imala s njim? Pa ona ti je bila neka vrsta tajne agentice, kao ženski James Bond koja je imala lažno ime Nora. Znači, iz okupiranog Splita prenosila je sve važne informacije partizanima gori u Mosor. Pa jesu je uvatili? Jesu, na jednom tajnom zadatku uvatili su ustaše. I šta se onda dogodilo s njom? Pa zatvorili se u zloglasni logor Stara Gradiška, a da više niko nije čuo za nju. Užas. Nego ajmo mi na vedrije teme. Klajem se da niko neće znati odgovoriti na ovo pitanje. Aj, reci. Koje je bilo prvo ime naše škole? Nemam pojma. Ali je bilo još imena. Naravno da je. Prvo ime naše škole je bilo Osma narodna škola. Ajme meni, pa ko će sve to popamtit? Prvo, Osma narodna škola, pa Zlata Šegić i danas Manuš. Požurimo, prvi sam pita povijest.